Hatihnin iskay punchawpiñata huñunakuypi rimasqaku warmikuna usuchisqa kasqankumanta. Imaynatataq amachasqa kanmanku hinallataq imayna justicia tarinankupaq. Chaynallataq riqsichimusqaku imaynatataq empresakunapi warmikuna usuchiyta utaq violencia de género nisqata Castilla simipi ña hulluchichkankuña. Hatihninmanñataq rimarisqaku warmikuna asuanta politikapi llamkanankupaq. Chaypim rimarimusqa Violeta Bermúdez, PCM wasipi umalliq. Paymi niykamusqa mayna allinsi warmikuna politikaman llamkaq yaykunanku chaynapi mana allin yachaykunata hulluchinapaq. Chaynallataq Adriana Urrutia, Transparencia wasi umalliq niykamusqa suyunchikpis anchata ñawpaqcharunku llamkaykunapi warmikuna yaykunankupaq. Aysi kasqa llaqta runakuna, parlamento hinallataq wakiq kamachiq hatun wasikuna yuyaypachakuptinku. Puklawmantañataq Milagros Campos, Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política nisqapi llamkapaku niykamusqa warmipa kallpanchakusqantaqa awananchik llapanchik puskanchanakuykuzpanchikmi nin. Carmen McEvoy, paymi historiadora y presidenta del Consejo Consultivo del Proyecto Bicentenario nisqanchik, kay hatun huñunakuyta apasqa utaq niykullachuantaq moderadora kasqa.